kad zločesta čeljad posumnja u dobro djelo u kojem nema zlijeh intencijuni, onda je ona kriva. I nimalo ne smanjuje merite onoga koji čini dobro. Pa je, baš smo zadovoljni, drago mi je da smo savladali prostor, bez obzira na to koliko smo se zabavili, ali na probama i koliko nam je bilo lijepo u tom direktnom kontaktu s publikom svaki dan. Bili smo u malom stresu kako će to sve skupa funkcionirati. Evo, mislim da je predstava baš lijepo sjela na to mjesto. Drago mi je da smo na neki način vratili igre u grad, baš na jedno frekventno mjesto i mislim da će ova predstava imati dugi život. Evo ih, ovo su rečini njegove žene. A para li ti se da valjaju 10 fiorina? Ma ja sam to ne intendim. Ma para mi se da valjaju. Ma, apsolutno, ali nekako, kako bih rekao, svakom glumcu taj aplauz, nekako i dodatni poticaj i neka nagrada za taj trud protekli, tako da evo veliko olakšanje, ali nekako s uzbuđenjem iščekujem i ostale izvedbe, moram biti iskren. Brušturanih mijendula trenutno nemam, to je ipak rekvizita, ali možda ću se potruditi ovako, nakon ovakvog aplauza da ih nosim. Meni se isto da vi znate čak o domove kući. Ja? Znam. I ne znam. Ma ne govorim. Ma nećete ništa razbiti meni, pa će mi svi brizno. Ajte lijepo, čaj na to više ne mislite. Evo uzmite regala, vam nova 2 fiorina. Sretna sam, bilo nam je jako lijepo, cijeli proces je bio fenomenalan i mislim da smo kao ansambl napravili jedan veliki posao i sad možemo zaista uživati u igri. Splićanka, Furešta u Dubrovniku, bilo mi je naravno zapravo i jako malo sam igrala na svom dijalektu, na svom zapravo materinjem jeziku prvom i to me beskrajno usrećilo, pogotovo taj splitski govor koji je dubrovački sa početka prošlog stoljeća, taj zapravo uvodićev splitski govor koji zbilja negdje razgali dušu. Evo vam dinara, evo 30 fiorina, faca kako ja nađe solde i kad hi nema. Uzmite vaših 30 fiorina. Divno. Mislim da smo napravili nešto što možemo biti ne samo mi ponosni, nego obje kuće. I Dubrovačke ljetne igre i kazalište Marina Đurišića, a ujedno i grad Dubrovnik. Mislim da je napravljena predstava s kojom možemo biti svi zajedno ponosni i to se pokazalo na Pljesku na kraju. Premijerna publika koja nas je vraćala toliko puta na bis, govori sve. Ono što nisi, a u biti nekako svi mi muški negdje u životu kao težimo nekoj ludosti takvoj, pomičeš svoje granice i ideš nečemu što kao nisi, vidjeti što ti možeš u tome napraviti. I evo, mislim da sam nekako na dobrom tragu to napravio i zadovoljan.